mountains. The Korowai and Pake represents Papatuanuku, Mother Earth. The tutors, Ahi Ataria, Te Arani Huia, Kilu Hakaraya, Suzanne Awatere Maki. Ngā kai tātaki, mai mai. Kia ora, ko wai tō ingoa? Manaia arahanga. Kia ora. Te morangi kohu. Kia ora. Paki paki mai. Te pā, ora, kai hautu.
Tēnā koutou, wahau mai nei ki tēnei hui, e ranga nei te ihi, e ranga nei te wihi, e marama mihi mai ki tēnei poi, o te noti nota, e waha nei ngā kōrero o tōku tipuna ko rākai haupu. Kua riro mā mātou, ngai si wākana e tō tika, tēnā matakitaki mai, o reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tātou ko mai! Waka wai
te paura kai hautū. Ho mai te paki anō whānau mā. Kapai whānau. If you're making your way in, hara mai. If you're making your way out, ka ki tēnā. Our next school on the horizon, Shirley Intermediate School.